جارەکەدن حکوومەتە تورکیا ڕێ هاتن و چۆنە وڵاتیان لە ئیبراهیم خەلیل گرت. شۆفێرên کوردên باکوور jî nerazî bûn nîşanda. Li Cizîra Bakurê Kurdistanê heya niha 20 welatiyên sivîlên Kurd bi destê hêzên Tirkiye hatîne kuştin û rê li pêşiya şanda HDP hat girtin ku biçewî bajêrî. Mesrûr Barzanî ragihand hinek xelek li ser mandibûna partî di hikûmetê beşdar in lê niha dijatiya partî dikin. This is NRT News. Li her cihekê lê bin ciwantirîn rez û silav lê hewa bin û çiyan jora pêşkêş dikin. Careke din dergehê İbrahim Xelîl hat girtin. Piştî ku hikûmeta Tirkiye biryar da dergehê İbrahim Xelîl tenê bi roj bêvekirin, careke din îro ew dergehe hate girtin. Nûçegehanê NRT ragihand Tirkiye şeva din tenê rê bi welatiyên Iraqê û Herêma Kurdistanê dan vegerin Herêma Kurdistanê lê îro ew yek jî nemaye û rêya hatin û çûnê hatiye girtin. بەڵێبینەران ji bo pêzanînên zêdetir niha nûçeganê me Farûq Umer li ser deriyê Sinûrê İbrahim Xelîl em ê werbigirên Farûq ev demê te baş. Farûq eger zanyariyên zêdetir li ser girtina wî dergehî bideye me. Belê dem baş diyar em niha li ser rêya serekiya Zaxo İbrahim Xelîlên ev bû demê çar rojan tinê bû hinek caran bû demê demkî û çend demjimêrekan deriyê Xabûr bi rêya welatiyan de tê tevekirin û duacar jî li Dumahiyê biryar bû ku rojana demjimêr heft lîspêde heta ku şeş êvarî bê tevekirin lê duhî piştî nîvro ew yek jî bi cih nehat û an ku piştî nîvro dîsan derî hate girtin û bi tinê hewlatînê ku mabûna asê li beyna Cizîrê û Nisîbînê de heta ku nîzîkî duê şevê jî dihatin daxilî Herêma Kurdistanê bûn lê îro de hatin û çûn nemaye û di niha da jî her li vê derê hejmareka zaf ya şofêran Başa Farûq hejmareka yanî şofêran tê dîtin li pişte yanî ew şofêrên Herêma Kurdistanê ne yaxud yên Bakurê Kurdistanê eger zanyariyên zêdetir bideye me? Çima o saxir diyar ev şofêrê li vê derê Bele evên vê derê diyar berabtir şofêrên otomobilên barhelgir û yên Bakurê Kurdistanê ne diyar hinek ji wan amaje pê dikin zêdetirî heftiyeke li vê derê mane û hinek jî dixwazin derbas bibin ji ber ku rewş ji nîzik ve rewşa kes û karên xwe bizanin yên ku taybetî ji nava Cizîrê de ew kesên hatine kuştin û dîsan jî tarmêwan di nava Cizîrê de mane û dîsan vê derê dixwazin bi rêya Xabûrê an ku gef awê çendê dikin berku rêbwanayên da derbas bibin birêya Xabûrê an ku Xabûrê bişeqîn û derbas bibin û di niha da jî hejmareka zaf li vê derê amade bûne û hêzên emnî jî li vê derê ji bo kontrolkirinê berhevin dixwazim ji zardevê wan jî bizanin hinek ji wan jî pêştir pêş 20 xolekan li vê derê ne û dixwazin bi rêya çavkiyên artî peyama xwe bigehînin yek ji wan vê derê ev zanim carê ji kengî wereyn li vê derê ne û hîn daxwaza dikin û çima li vê derê civiyane. Bira em nêzîkî 10 rojana em ê li vê ne. Em xelkê Silûpya Cizîre ev saîqe li vê de moyîne astankirin layê hikûmeta Tirkî ve. Nuhu milletê me yê Cizîrê yê Silûpya çawa bid wezî wa çi bid em nizanin. û dewleta Tirkiye debaba û çekên giran dûrpêç kiriye dûrê Cizîrê. û kuştî û birîndarê Cizîrê kes rastî nizanin neşê bêjit tekî dizanim hinde kuştî û hinde birîndarin. Çunku çi kesê haş çi kesê nînin. Cîranî haş cîranî neynin ji ber çi ji ber zêrevana kes ji mala xwe derkeve zêrevan ser wa cihên bilind kar înan dîne û kuştinê pîs dikin. Nehêlin kes ji mala xwe jî derkevin. Harîkarî bu Cizîrê nahêle biçin. Her çend milava hatiye astankirin. Ne ji milletê Silûpya ne yê Şirnex ne yê Mêrdînê ne ji çi dera ne jî bê dûrê wa Niha daxwaza we çi ye çima li vê derê civiyan. Em vê de moyîne astankirin ji verê. Em çi tiştî ji dê babê xwe ji îyalê xwe ji mirovê xwe çi tiştî em nizanin. Me jî divê hikûmet me berdid em jî biçe hegî kuştine em hemî têk de. Hegî moyîne jî em hemî têk de. Wextê zarokê sih rojî
بید کشتن بچک گران و بجد افزاروگه تروریست چوای ایریشه دولت گوال بلا مفتشتا باش و قنجی چه جرا جه نخواست و نبیند جی وگه دیجی نهو هگی ام وید حکمت اویدیا ما بردد ام بچین وی رخی نف ده باب خواه نف ملت خواه نف مروف خواه هگی شریب امشگه هالی و شریب هگی مایم امشگه هالی و وگه دیجی مدوه هرم کردستان سلوک دنگ خواه در بخد و تشته در نرازی بینا خواه بین کار نشان بدد ام همی برای ایکین ام همی فرقامانینن سلوک ما همیانا کردستان یا ما همیایا نه چه اویدیا ام ویده هگی ایرو پشتگیریه ندین ایکوده تهول ایک و ایک ما بین تنو هر کس که تش مشخوره بکنه چی ایرو دورا جزیره بله توش من رابیجه اگر رب و نه داینیم برای گمرک ابراهیم خلیل در باز بن هلویست و یانجی د برنامه و دا هین چه بکن پشتی وجبی هکاریک بو من نه تفکرن آن کم ملت کفت پیشت حدود را آویدن امل آویدن بلان بین کشتن برچاوی من ایدرا ابروکا دستی براتی هم ندنه ایکوده خلاص بنا کردان ابرو لازم دسته براتی هم دنه کو بانک همش جهانه هیا سری دا مالا ما هرما کردستانی دو بو گنده زرگلا هفت ولایت باکور هفت ولایت باشور هاتنه شهید کردن پارلمان کردستانی دنگ گازی هوارا و شو سر گنده زرگلا کراقیرین امروکا بالا فرید دولتا داگیر کر تن هرما کردستانی بمباردمان دکن گنده کردستانی بمباردمان دکن جای قندیل بمباردمان دکن دنگ ما در ناکفد ام گازی سرو که هرما دکن دنگی خو بلند بکا اردوغان بوش تو گله کرد کی بوش میلیونا کرد هر دنیا دا به دولتا حتی نه ما دولت که خواست هر چهار پارچه ام امریکا شهر دولت خو هر چهار پارچه شاوت اردوغان در کفن ام بنا دولت تورا نزدیک به بجنان رابیجه داره هین وقت شوفر و چند رجال به داره مانا و هین چه دا خوازه دکن و چه شوارتی گوتن جلای گمرک ابراهیم خلیل اف ظلما سر جزیره ام دخوازن رابه چه رخت برم یه پگه بدمه ام خلافه خن ام بچین شر بکن دخوازامش همو کردار ام رابن سر خواه بسه ایدی بسه ام شر بکن ایجا بس دخوازام اوه تو ورا نزدیک به بجاره تا چه دخوازی هیا تا چه پیام هیا و روشا کس و کار نویل باکور کردستان از خوازم هر چهار پارچه کردستان باشور و باکور روز آوا روز هلات ام همو تفده بنک ایرو روزا کردایا ایرو دجمن بره خدایا کرده جزیره کرده باشور و باکور و روز هلات ام همو تف برای هفن تکز دکاره کردا دنیا همو بیک تکز دکاره کردا سرکتش با جزیره شوان دیاره آماده کاری تیم کردن جبر کو ربوانای دانه نزدیکی کمالگاه ابراهیم خلیل بن وایک او دبیجن و آوا خابر بشقیدن و ریبری جندرمن ترکی ببن لدنها دا وایک دیار هناك جوان ریکتن نظام هزن امنی و ریبدنوان یانجی نادنوان لی او رجدن سر ورگرتنا هالویست خوا و لسروی که کو ربوان به دانه برادری ابراهیم خلیل در باز ببن بله فاروق لسر گرتنا درگه ابراهیم خلیل هیانا تو برپرسه که وی درازی که تو افنگ لسر وی که کریه هیانا تو آگاهی دان گوری چند بله دیاره اموی که تیم روزنوانی نارتی دم 4 روزانده بردام رومالا اوه یکی و مجاره دکن الگوری جمرات گوتن سرپرستان کمالگاه ابراهیم خلیل دبیجن گوری رینمان به فرمی نکارن هیچ داخوانه که بدن لی دوهی دا جبریا 2 روزان برکو به فرمی جمره را گاند بون و روزانه جدم جمر 7 سپیده بو 6 ایواری بن لی دوهی پشتی کمه پیاندی بانکری اوانج ایدی گوتی ام لبندا بریارا دری خابورن او اوان اوجی به دمکی ودکن آنکو اوا کوتی را گاندن جبر کو حولاتی گازندا و چندن اکن و رین دیرجی نشقینن ایدی نکارن به فرمی رابگهینن و کنگ به وکرین آنجی کنگ به داخستم خاصم وی که بجم ددم بوری دا مکاریم خوابگنی نگج فرمانبرن خلاص نوریا خابور کو فرمانبر ترکی بو اوی واها دا خواه کرن کو هماهنگی که زده خورد دگل سوپای ترکیه هنه او دمه کو دمکی جد و
وکرم به فرمان سوپای ترکیه و او دست نشان دکن و دمجمر چند بود چند دری به وکرن و چند اتومبیل بین یانجی داخل ناوا ترکیه بنو و دیسان اماجا به چندی جی کروی کو چونه جی کیمه کان نبن لسلوپیا مانه آسه و حتی نه جی جزیره هاتیه دور پیش کردن و هات نوچون جی تدا قدغه لی همو اماجا بویه کی بون کو پشتی خانشاندانا برفره یا اشبریا دو روزان راست دری هات وکرن رنگش بونده بکو زیادتر اف جاده هنی قربالخ زیادتر چه نبه یانجی فشار زیادتر بو سر کمالگه چه نبن الگوری حالاتیان وان و هدا خواه کرن کو بتنه درباز کرن ندل دمکی دا تیزانین جی لسلوپیان کارن درباز بن و اوین کو درباز جیبونه و هنه که حوالن وان کسو کارن و داره مانا اماجا به چندید کن پیوندی به حوالن خورا کن نده بیجن لسلوپیا نکاری نه درباز بن و لسلوپیا جیمانه بله فاروق عمر نوچگانی نارتی لسر سنور نبر